Nah, kamai mentasi. Kam biang pi. Belayu. Pi so diau ba. Kadau kolong ba ngampat sim ketika ya dah COVID-19 teh. Kadau ki brio ki semua atatian teh ban ki ka taksi jonga. Dia boleh pa family semeta encek eta. Kata ken kuat tambah ngasmu kelumar jemut. Banle ko online ter bas kowe kolong bangamdan teh ko phone ko biang bandan ning internet. Hentip saya. Bagi sorka kalau sedang mana etika, kalian datang kamban berupa. Pisulai bed, kadang tuang tu penyoy ka. Syase. Ha, pisulai bed akan nukuno ke cakap ain jack, akan nukuno ke sini bagi ai. Dengkat bagi ID jong pi, bagi penyoy ketika dana kelam COVID-19. Pemtan kamban le lupa akan nukuno ke registration. Yang sebenarnya ia ketu ke cakap etika. Kata ti kuar ko baik kan nga. Itu kata saya kendo mo. Awak boleh fikir dia. Nak kerki balik simno ketika ya dah mentah kesengi. Mapipan. What I doubt you. Simi ketika ya dah krem depan sab issue ekapor. National Health Mission, Government of Meghalaya.